Ka kertong MP jong keseng National People's Party NPP ka kong Amprin Lingdo, hakajan mit praterik yayong kala pendankam daki kentien bakhor, ban bekrar ya kinong kersan jong ka Voice of the People Party VPP nepra, nagajinya lang paitba kabalalong ha umsning Ribhoy District. Da ka boong, late no shalaying yo shibet kami ka jing klumar, ne ka jing mensaw, ka VPP ka de ka party ka baklem nong rim. Kani kajing berten jong ka kong Amprin kalawan long ru hadin bakiladon kinong kersan pra hapdeng kajing alang jong ka NPP ha umsning kibalaya perta ya kasur ha upra tat hadien ba kani ka kertong ka NPP kalaong pi kinong kersan pra kilait no shalaying namar pilayo ya kalat banyalum hene mensingi kilait no shalaying yo mi kanu kajing klumar ni jing mensaw pi kinong kersan jong ka party ka bomdon nong rim Kilait no shalaying bat pe ya upra ujong pi kat ba pimon. Ong kokong Amprin kat ba kadang kerpat ya kinong kersan ka VPP ban mi no nakajing lang jong ka NPP. Nalor kata la sakhiru bahadin kene kajing lap election jong kokong Amprin ha umsning bat hadin kajing ya kenduk breu ha ki babon teli kisnong Ribhoy District hene kasni kalami sendet kajing kenhoy nakinong kersan ka party VPP ki bala perta ha upra Bat haka di keklipman kala don ru kajinga jorong keti markeliang hapdeng kinong kersan jong ka party NPP persyak bat kinong kersan ka VPP. Henry lalak bantem no ya kene kajinga kenaan da kajing keloi wan tuklar daki pulit ka umsning police outpost. Let no shayin. Let no shayin ya don kajing klumar. Ni wan ban sin syar ya pi. Sya hala haki partis kum kita. Klem dong ren. Ngakan patrit ya pi ngau maha. Habdan papun no yakin nong yalam jongki ban khot no yaki syaki dong la jong. Kamlang ke baba. Baya yas mensaw. Ngakwa ban ong ya pi. Bapi day ban ngau try yang bangan om ya pi ai kinang pra gitu ai kinang ya pe satu halen ngangan nang kren ni kitin ki jonga ngangkit lada kinong umsning kila ini mangalabyang keringeng ngalabyang kajinglah bangan kmer no ya giti ki jonga bang kmipat saya kilai pun real teli di constituency MP Jongi. Hakani kapon. Ngahapan ay kublay shikate ya iba presun pensong. Iba don hapdeng Jongi. Alpungud. Population A man. Hadin masya pendukam kita kacang pungud di long kumeng gidon kiwan ketuk yang kamera ngolong. Ia mengpon yang maden. Pendalang bangga. Ha sekot. Kijong ibang don basi kinong yalang ng laman kren kaya itong muna ay rapa yang piniliyan ko nga Ribhoy Barangay Wakapi, party functionaries scattered si Jongi yes can wasi niyo umape o ang lalakadang kapal Kali election dapat injil om election MLA, election MDC, kali election dapat injil ban hikmat jaga rinci jaya ini. Hai suruh di MLA lagi, berdasarkan tanggung MP support. Loh, aku masih